Аяушка, сиздин кызыңызды сурап жигиттер келип атыптыр. Чакырчы көрүп коеюн. Бирок нерв чыкайт коеюн. Тойдон кийин каерде жашайсыңар? Дубайда жашайбыз. Биздин эсимин баары ошол жакта да. Кааласаңыздар сиздерди дагы кошуп кетишим мүмкүн. $300,000 берем калыңга. Анда жакшы. Болбой калат, бизге туура келди. Резиденцияда 5 этаж үйүм бар. 500,000 сом. Калың бересиңерби? Жок, квартплата төлөйм. Бар жолче. Өзүм окууну жаңы эле бүттүм. Эмаком холдинг курулуш компаниясынан жаңы үй сатып алдым. Бир аз жашыраак экенсиң да. Сүйүү жашка карабайт дейт эми бирок. Калыңды канча дейсиздер? Эме калың. Калыңы жок эле алып кетесиңиздер. Ыраазыбыз. Эмне калың албай койдуң? Атасы, Эмакомдун үйлөрү эң сапаттуу, баардык шарты бар үйлөр. Эмне биздин неберелерибиз ошол үйдө өссө жаманбы? Эмакомдун бурчаткасы да. Эмаком холдинг курулуш компаниясы. Сапаттуу курулуш, ишенимдүү үй. Эң мыкты шарттар менен Үйлөрдү куруп, бирок нерв чукайт коеюн. Билесиң да? Билем, элиң отуруп калайындык нервиң чука болгон. Кайра айта бересиң, 25 секунд болуп кетти. Убакыт Инстаграмда 1 минутта онооларыңдан какилдеп туратасың мына жерде 20 саат. Өлө, нерв чукады болуп турмага. Эч анаңы. Нерв чука уруша бербечи. Болду? Канча секунд болду? 1-2-3. Чакыр. Бирок айтып коеюн. 25 секундты сиз эле алып койдук сен. Сен айта берме, ничек? Шашпай, култ дедим жыт коюп. Авушка. Авушка. Биздин кызыбыз ушундай жигиттер жөнөтүп атыптыр. Эгер ата-энем ыраазы болсо турмушка чыгам деп. Болбой калат турбайбы? Салсын алакырга отурсаң, кадайда жоксуң. Ошо туруп сүйлөшө. Кичине шарындараак болот. Мындайраак болобу? Мындай мен көрдүм. Ошондой көз менен кым, ошондой образ берип атам да. Бери алышадык. Да, бери, мына кырына такала. Биринчи серьезно, тойдон кийин каерде жашайсыңар? Ойнойдум, тойдон кийин каерде жашайсыңар? Дубайда жашайбыз. Дубайда кааласаңыздар сиздерди дагы кошуп алып кетишим мүмкүн. $300,000 калың беришим мүмкүн. Анда жакшы болбой калат турбайбы? Чындан урчагыма деп. Неңин турайт. Эмаком, ургасаң эмакомдой кандар чыгып бербейм. Даярсыңарбы? Даяр. Авушка нервиңизди кайлаңа, нерв кайлаңа. Жой. 500,000 сом. Калыңбы? Квартплата төлөйм. Бурбайсың мени. Атасы нерв. Нерв тем ал жепте турган малыңа бөйрөк менен кошоду. Нерв юрунда бөйрөк өлдү. Атасы нерв эсек эмес бөйрөк өлдү. Мындай да. Сүйүү жашка, ай. Кара ким кадырак айтам, мен айтам деп ойлоп турам. Нерв чука. Дәл ерте уруп койдуң. Мен көп сүйлөшөм, сен ерте уруп чыгасың. Ошондой кала. 500,000 сом. Калың бересиңерби? Жок, квартплата төлөйм. Жалчы. Неме ончо. Не күлүп атасың? Мен 500,000 сом дегенде сен көп пауза алып койдуң жер. Ошол үйдө өссө. Бардык шарты бар, Кысканда. Солнышко ты мое ясное, где-то тебя я ищу.
ищу, что же, быть может, прекрасней видеть улыбку твою, солнышко ты мое ясное. Как же мне жить без тебя? Что же, быть может, прекрасней просто любить тебя? Закрываю глаза, представляя тебя рядом, ты теперь далеко. Жизнь мне кажется адом, ты теперь не со мной, может быть, с другой, чтобы стало легко, я глаза закрою. Солнышко, ты мое ясное, где-то тебя я ищу, что же, быть может, прекрасней видеть улыбку твою, солнышко, ты мое ясное. Как же мне жить без тебя? Что же, быть может, прекрасней просто любить тебя, любить тебя. Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят. И стук так печально кидает. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это не все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят? Под рубахою душу лаская. А на сердце опять горячо-горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от веток. Посидим на дорожку, родная, с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стой. И старуха махнет на прощание рукой. И за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играю. Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят. Ах, последняя эх западает. А на сердце опять горячо-горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ветра. Gel Aa, bir muzdaq su alып kelsen men. Ana gör televizor alып çıkçı ben bir görüp oturayım. Bana bir şamallat dursun. Ата, эмне жөн койсо менин аялым ары бери жүгүп атат сен. Bizim üydem ne? Seninki meniki olup kalgan bu. Ya ne degen ümitmen emes sen çoğoyttun. İştegen işin var. Eldin ballarına okşap bir жақшы bir uy salып koysan bolabı. O жерден çıkıp geri seyip daha katınga boluşasın maga. Досум азыр шаарда кайсы компаниянын үйлөрү жакшы болуп атат? Азыр Кыргызстанда эң эле сапаттуу, эң эле жакшы үйлөр бул Эмаком холдинг курулуш компаниясынан болуп атат. Ey Göllen. Muzdaq su alып kelsen. Televizoru koyup versin maga. Üstüp kettim bir muzdakçı maga. Жаңы үйдө келиндин деле кереги жок турбайбы? Ой балам. Аялыңа алгындагы айылдагы үйгө жөнөгүн. Эмаком холдинг курулуш компаниясы. Сапаттуу курулуш, ишенимдүү үй.